Hello guys, welcome to Sipolo TV. Yan guys, kang September 7, Domingo, alas 6 ni Banggi. Nagkuha ko guys yung ticket 700 sa Superline Ordinary Bus. Yan guys, sa Cubao, Quezon City, Metro Manila, Philippines. Yan guys, natahat mo na kami. Kaway. 8:30 pang biyahe kang bus. May bago din yung kapit ko, si Sandy. Ibagbasa. Yan guys, tambay mo na kami sa terminal kang Superlines. Yan guys, Superline. Cubao to Taras Bukod, Camarines. Guys, iwas mo na kami, tumakan kami dyan. MRT Superline. sabi mo sa North Avenue. Lalo na si ibang bus. Padahit yan guys. Yan guys, MRT sabi mo sa Top Avenue sa Pasay. Chowking. Tamang video muna kami dyan guys. Yan guys, yung 5 star. Moranin yan guys. Banggi. Superline Ordinary Bus. Pauling para sa Tuwad Camarines. Yan guys, sa Cubao. Traffic, mauranin. Yan guys, sa footbridge. Nag-video kami. Yung Sandy. Pagkatapos mo ka sa Jollibee. Yan. Welcome to Metro Manila. Guys, please share, subscribe at mag-follow na sa aking YouTube channel. Oh yes!